Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Inkuru nziza kandi ishimishije muri Mozambique, abaturage bo mu karere ka Palma bakomeje gusubira mu byabo nyuma y'aho Ingabo na polisi by'u Rwanda bafatanyije n'igisirikare cya Mozambique birukanye imitwe y'iterabwoba muri ako gace. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri abarenga 20 bari mu muryango umwe n'abandi bavindimwe baturutse mu duce two muri Palma turimo Inkuralino, Kuipuidi na Kilao bakiriwe na polisi y'u Rwanda. Buri wese yagiye yandika imyirondoro ye aho akomoka naho yari yarahungiye. Buri wese kandi yabazwaga niba hari umuryango asize inyuma ndetse n'uko waba ubayeho n'ibindi. Nyuma baje guhumurizwa ndetse bahabwa impanuro zo kujya bamenyesha inzego z'umutekano mu gihe babonye umuntu batazi muri ako gace. Aba baturage bamaze kwakirwa, abapolisi b'u Rwanda babahaye amazi yo kunywa ndetse n'amafunguro. Bose bari bishimye cyane, ni nyuma yo kumara igihe kinini batabona amafunguro. Anda kina mama unaanza watoto sasa mtakuwa sema nasikia na mtaona hao watu wengine tu wanarudi naongea wakija hapa kwanza nasikia kama tunaona hapa kutoka na hapo mtu hapa pale tunaweza ita mtu mmoja kuna mtu kama mtu sasa tunaanza Biranejeje kandi birashimishije ku mpande zombi, yaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Mozambique. Ni ukuri ubufatanye bw'ibihugu byombi ni ingenzi cyane. Iyo hari ubufatanye bwiza, umubano mwiza uri hagati y'ibihugu bitandukanye, bituma hari igikorwa igihugu bwacu kitabasha kwigezaho, ariko iyo habaye ubufatanye bw'ibindi bihugu bituma hari igikorwa gishobora kugeraho kubera ubufatanye bwiza cyagiranye n'ibindi bihugu. Nko muri Mozambique kuba habashe kuba hagaruka amahoro n'umutekano ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi y'u Rwanda. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.